bakwazanga. Amen. Amen. Abanye abezanga because abananyawo sokuhamba. Amen. Amen. Abanye abezanga because basesibhedlele bayagula. Amen. Amen. Akhona ababefuna ukuza yona abakwazi because bahamba nge-wheelchairs kuyanetsha. Hallelujah. Amen. Bakhona abanye abangahambi nga-wheelchair baguliye abahleliwe bakunetha qha. Hallelujah. Hey, Nkosi. Amen. So funeka simbuye uThixo xa sikwazileyo thina ngokuba lakhe senze intando yakhe. Amen. Amen. Sithi siyabuyela Jehova ngoba usincedile. Amen. Jesus. Amen. Ngoba abanye bayafuna kodwa bakwazi. Hallelujah. Amen. Ndakhe ndabona onye umfowethu Shumayela engenazo kwa inyawo. Amen. Engenayo kwaloo wheelchair. Hallelujah. Jesus. But unespeaker nentambo yemic uphela ngedirect emzini. Amen. Intambo yombane. Amen. Obamba ulokhu ispeaker azokwazi ushumayela. Yes, man. Inyawo azikho waba phandle edustini kumdaka. Hallelujah. Amen. Ungaba nomntana esidala aphinde abe nesifomu. Hallelujah. Amen. So uyakwazi uhamba alale ngecala udiniwe ulambile usindwa sifombo ilanga liyatshisa ushumayela izwi likaYesu. Hallelujah. Amen. Ngabantu ke abo abantu abaserious ngoYesu. Hallelujah. Amen. Ngabantu abafuna ukuthi babe serious ngabo. Hallelujah. Amen. Yabona nomnye oweshumayela bukwezipendo zefoni. Hallelujah. Ubeleke umntana. Hallelujah. Amen. Lo mntana uyabona ngani uba ulambile umntana. Hallelujah. Umama wakhe ubambe imic unespeaker siyi-1 asixhome esitendini. Hallelujah. Uyacula. Hallelujah. Amen. Ucula ingoma ethi thank you Jesus. Hallelujah. Ucula nongoma yodwa. Hallelujah. Kunjalo nje unobeka speaker usibeke phi na. Uma kwakho kuloo ndawo uthi thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Ucula ingoma endawo ethi thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus. Amen. Thank you Jesus.